Digotong ondel-ondel nih. Wah, kuat banget nih Rashid nih. Nih. Wah, mau dikemanain sih? Wah. Tuh. Wih. Yang nonton nih penonton setia. Nih, Noni. Noni lagi lihat ondel-ondel nih. Ayo mau masuk, suruh masuk. Hah? Gak mau. Ya, kok nangis? Ya udah nggak masuk. Wah, Dede kuat nih. Gondong ondel-ondel nih. Hah? Oh, gendong. Nggak mau. Iya, Dede aja yang masuk ya. Ya. Nih, Bapak masukin. Ayo. Nih Dede lihat nih masuk ini. Tuh. Oh. Ya. Oninya nangis nih. Ya. Tuh. Dadah. Ondel-ondelnya dadah nih. Ayo mau joget? Neng nong neng nong neng nong neng 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 nong neng nong neng nong neng neng nong neng 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 nong neng nong neng nong neng nong. Ya malah jatuh sih. Ya gimana sih kamu ini? Ya. Ya jatuh deh. No. Aduh, digotong lagi. Ayo. Ya, Dede Rianinya takut, Dek. Hah? Iya ya. Tuh. Mau masuk lagi. Tapi os jatuh ya. Iya, sini. Up. Tuh ini di dalamnya Adit ini. No. Kok takut sih? Ya. Iya. Kok takut? Nih. Tuh. Ya. Tuh Taki. Iya. Ondel-ondelnya lagi dikerubutin warga nih teman-teman. Tapi pada takut nih anak-anaknya. Nih. Mau masuk lagi. Kok nakut-nakutin. Jangan, nanti takut ada Rianinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Saksikan terus video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dah.